San ang mabalin na mapaayak kang lablin? Naramidag amin na kabalak amang gunod kang kuana. Nunas kan akidnapon mi. Aramidan mi. Gunodag. Kahit naman winsaan. Total. Amo ka kahit nak ni Tita Margie ang makaasaway di anak na. Isungawan parikot ko. Ura kidnapon mi ni lablin. Agsari tataman, Lovelyn. Mama, Ibagam man kanyak tipudno. anyo day ta, mama? Di ka di kaayan ayat mo. Kat iso ti imay naggatang iti iskrap. When no bot-bote kan landok ditoy. Uwan, mama. Una yan. Saan ka matanang ng tikunak? Mama, Saan mo akinayat ni Abe? Ngam kinay kayat mo dayjay nga agbubote. punno, mama. Ngam naragat nga agadal ni Dario. Saan akas ka ni Abi? A-drop out kan adik sapay. Aniya? Sorry, mama. Ngam iti daytoy agundaway. Supringan kayo. Kan saan tak amalapta. Lovelyn! Kan uray anyat mapaspasamak, mama. Di takam tumapagsinak kan Dario. Day tangaron ti pakariribuka, kumare. Ket saan nga agdanag ni Ave, paramidag mo ti amin akabailag ama magsinag kadakwada. Wen mare, don't worry. Sige mare. Ibagam kan Ave, adi maawanan iti namnama. Saan ngagbarbartag? Sige, kumare. Bye. Ay, nasaktan ni Ave. Agbarbartik kanulatan. Mabainak paikit din. Agasam, may salaang nga agbas-basura. Wenno agbot-boti laang, ti kaayan-ayat na. Ay, nakababain. Hina, saan ko lang ata maalwatan kat makabil ko na. Natanggan ti anak ko. Saan kong amo? Noan niya ti panggap da. Ta inuray da talaga ni Lovelyn iti gate ti pagadalan nanang. Talaga ngayon rantada. Siguro, nagmalmalom da pa'y anang ururay kan kwa na. Daimbag no isula ang tirantada no di katuray si ka. Adala amin nandita nanang. Angam, saan ko ida akabutang? Ngam kasanon no da kakadwana ka nadarmasta. At ang arod pa'y laban mo kadakwada. Adda kalasag ko nanang. Ah, Ti kararag ko kan Apo Diyos. Adinak ko mabaybayan. ay, wan, husto ka. Kita mo makanayon ti panarabay ti Apo. Ngam di da agar aramid iti dakas kan Lovelyn. Anak kasamo ag. Ta uray agpipid na tay kami. Adya, Wan nanang. Nakasaganak amang ipusta iti biyag ko para kan kwa na. Mabait lang nanang. Adawag ko. Nigayam Lovelyn. Kasaritak lang bihit. Amon ni mama, asikat ti may idi ang naggatang iti scrap. Impakita ni Abi ti picture mo. Kontrabida talaga. Siguro, inaramid na ti kasyay. Takayat na amarakrak ti relasyon ta. Kat iso ti ayat ta isot kayat ni mama. Nagdakas na panunot. Ngam ikari, uray anyat aramidan na. Agtalagkat ka, sweetheart. Kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti mapukaw ka. Ha?
Ngam ulitak. Uray anyat aramidan da. Ngam, naskan agan na tayo iti dahi ataw. Panagkitakin ko ana, kat maiturad na ti agaramid iti dakas. Aganad ka man. Amangan no, saadin da ka. Saan nakapagtanagan? Saan ko itang atrasan? Sige, basta aganad ka. Nangrunakan ka. Wala, basta nga rodan. Love you. Bye. Love you too. Bye. Sapay na ko ma. Tasaan nga bidot ni Abi nga agaramid iti dagas. Tasa anak abumtang amang paybalod kan kuana. Nga uray madadal ti panagkayam tamama kan ti inana. Di na kahit akadwa ni ti plano nga ramidan. Awan maayabak kadakwa na. Mabuting da iti plano ka pa ng kidnap kan Lablin. Lumawan makalapod kanya ka. Istampayak iti pagnana ang panaglugan na. Kampay di. Kidawag king kuha na nga itulot ko, tagkidawag iti pambakawana. Kidawag nagbalin kami kung mga gayam. Ngoray sa anak nga klonan. Kampay di. Awatag tigasat ko king kuha na. Nasideg ako iti lugar pagparking ak. Saan ka kadya sumrek ita, anak? Sumrakak nanang. Ngaminton malam. Kasta ka di? Iso mapanak agatang iti scrap. Isupay. Ay, katun ah. Sayang ti oras. Oray kat. Kalkalpas mo ti midterm exam mi. Agandad ka nga rod. Wan nanang. Saan ta kapag danagan? Ay, agan anos ka anak ko. Saan abali? Basit lang nga anosan. Kasta ti aramidak. Kahit ko launay amagunod ko ti arapaap ko, nanang. Un ah. Dahito yung arapaap. Kat nabugasan iti ayat. Tati magunod ko ti baligi. Kat agpaito iti bangunan mi kinlabli a pamilya. Karak na saan semla kete klase na anak mo kap sa tidang. Nga mahalidok karan namat kolong-kolong na. Napan ka no agatang iti scrap. Nakawat talaga anak si ka. Katamom ka na plano kay katangan mo tol seklo. So ikamit na kolong-kolong na. Amok malikatan bisikleta. Nang lona no nakakatangan. Anya? No adon kalgana when no nakatang na. Malikatan laki dia pedal. Alakit na kalagin awa na ano kasta. Awan. Ikatangan siya. When no palamidak pa yan sa balik kolong-kolong. Isol plesak kan kuana. Ay, na nagsaya atin. Gam. Hasan ba pailay bagbaga kan kuana. Wan. Salbag. Dandanak na padong paranan. Hoy! Mula agad. Nagpakamatay ka. Saan ka mang iramraman? Salbag ka kiti nga. Si kalangarudan ti dandanin na kadong parkanyak. Si kapay ti daganas nga agpungtot. Oh! Kakataman lang. Si kamat gayam agbubuti. Abe? Agmamalasak nga puging ka. Ngam abum ka di abad tripak, tasan ko ana oray ni Lablin, arimwari ti pagadalan da. Anya? Wan, ang mabit lang. Kunak man no agad dadal ka. Apay nga da ka dito yung agat-gatang iti bot-boti ka dalandok. Oh, anya kumaita. Ada ka di parikot mo? Pangas ka mo na niya. Imbaga ni Lablin, ngagad-adal kang agat-gatang ka madlakayam iti bot-boti ka da basura. Awan bibiyang mo ijayan. Hoy, baga kang ka. Saan ka ama ikari kan Lablin? Siyak ti maikari tabak nang kami.
Ang tirigat na. Saan na kayat ti pangas akaskan ka? Anyat kinunam? Wan mat. Pangasak. Rumbang ka di nga ibagam abak nang kayo. Anya ko may ta. Nakarit ka. Kayat mong sagad iti makaraman iti disnog. Awan ga po na adang ranak. Tawan mo't dakas nga aramidak kan ka. Si kakit di ti dandani nakapadungpar kanyak. Gapo, tamulagat ka. Saan makit kita ti dalan mo? Ti kunam kit di. Kasta kayo ababak nang. Kunita, kahit mong sa talaga ti makaraman iti disnogan niya. Saanan nga ibagbaga ta. Numa iturad kan kabaalam. Aramidam. Nakarit ka. Angin mo't lagayam ti ammom adanugan. Madupi asaom. Ay, salbak. Agpatingga ka lang dita. Panawan ka man laangan. Di nagtalikodan. Di na kumapilitan. Amangan na matutupan ka. Anya? Pangas kakit di. Ay, malaing ka. Talaga anakarit kan pangas ka. Kasta't dumanog. Saan nga angin? Salbak ka. Katapno at apang panunutom. Saloy ka matgayam. Kundi karit ka. Kunam lang amin no asino. Namin ano nag-aginandat adanugan. Ngam angin man. Nakasarak nga ron Sigurado. Agpulong iti nana. Kan awagan dan tumat ni mamam. Sigurado na ita. Kasla uping ngamit na alalaki ang naglaing ng ipulong. Sa ganam ti panang sitar kan kakan mamam. Bayam tita. Ganabon ti awan ng painit kaya. Iso lang nga rodan ti dandani nakapatungbar kanyak. Iso pa'y lati adaganas na ngagluksaw. Kastaman, ti dumabak na. Pagkarit na nga rod ti kinabak nang da. Yan lang. Bayam. Nusungatan nak ni mama. Sumpata. Sige nga rod. Agrobatak tada klasik. Nawa na nakitiganas ngagsursuran. Iso nagawid akon. Baliwang ton Sige nga rodan. Bye. Bye. Gusto ti ko na nila Blin. Kalaban na day jay. Ipagarap na siguro ang mabutbutang nagtiloko. Takkal abidot na. Kasanon no sa pulid da ka kat idarum da ka unod ang ran na ka anak. Saan kayo madanagan nanang? Awan mo't saksi? Ay, no adan tupay kas tiyahay liklika mon. Kasano aliklikak? Kat namin ano aginandat na kakabilan. Ngam nalsyak laang. Wen, ngam kasaya atan no aging ka nga da pang liklikam, mangliklik ka. Wananang. Sige, mapana ko na. Maladaw ako niti klase. Saan mapabalsol si ka anak mo, Edang? Panang salak ni bagay nalamid na. Ngabak ng kano da ichay kat abangan no isikat da tibiyag na no idarum da. Saan ka tanag? Nobelang kasta mapasamak. Saan ko paypayan dalyo? Kapsat. Kaiwan. Saan mapalay pagtangsit na kinabak ng dagit at tao? Adadaman nga tanasa na kayat ti ina ti kaayan ayat na no agpulong day jay alalaki. Tagayem kano ti inanat ti mama ni Lovely. Tayo ko na siyak. No talaga kin inayat ta. Ilaban da relasyon da. Kasta lang da ita. Adakadakwadan day ta. Adatek kaya nayat na da ita. No kabalan iso ilaban ayan ayat da. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kasta ka di, kumare.
Ay, naglokon day jay atao. Itarum ko. Anya? Saanan? Sana baali. Si Tarekto ni Lovely. Pasensya kayo langan, kumare. Sige, kumare. Bye. Kasaritak itinalapat ti anak. Nababain at talaga tayo ito. Anya langan ti ibagadag iti amamog. Kan gagayam ko. Tamay sala nga agbubuti ti kayan ayat ti anak ko. Saan amabalin? Ang payan siya makundang ni Dario. Ayan na ata. Lubat nga ta ti cellphone na. Lovelyn! Ipangas. May kan. Itulot kan. Nambarakon, asumurot kan ka. Please. Pakawan na kumay tinagbidutak kiti na palabas. Agprintalat ako man. Kas kada mamakan mamam. Anya? Ken kahit ko ang makasang kumati kain ayat mo. Tagkidawa kiti dispensar. Ha? Patgan na kuman. Itulod ka ni Gibalayo. Sorry, adar oray. Maminsan lang mo, di na ka maitulod ti kain ayat mo. O may ka kuman, Lovelyn. Di nakikaman. Nagpangina ka maten. May santumot lang agbubuti. Winagbasura ti kain ayat mo. Anya kuma? Bibiyang mo kuma itibiyag ko. Kan asino ka kuma? Nagsakit maten ti pa nagsasam. O may kakit din. Ibatan na ko na. Daytoy pay. Ay, Lovelyn. Ha? Dagiti polis. Santa pa yan alpas. Saan ko ngay palubos ngagtinag ka lang iti may isang basura. Kasta ka di. Sir, tinawan niya day tatao. Panggap nakakidnapan. Nalubat ti cellphone ko. Nalipatak nga in charge. It's okay. Sinalbag day di atao. Sangun na tireklamo kang kwan. Bastos. Awanan bain at talaga. Ita nga iparamag na ikinabak nang na. Sweetheart, Ipagarot na nga ta, akabailan na. Nakaraman lakat nga rin kanya. Anya? Tiniliw dagiti pulis ni Ave. Anya? Pinatiliw ni Lovely ta pinanggap ni Ave a kidnapan. Ay, Diyos ko, saan ko pa yan naawagan? Anya? At dadaka no ijay police station? Sige, Mare. Agrubwatak lang nga ron. Tamapanta. Dagasanak. Bye. Anya da ito nga inaramid ni Ave ken Lovely. Si Kangagpaiso. Napuskol matirupa man niya. ma'am, Saan ko mamatakas na ti panagsarsari tayo kin Dario, mama? Anya nga ron ti kayat mo? Dayawa? Maragsa ka na? Very proud taisot kaayan-ayat ti anak ko. Iti imatang ti Diyos. Agpapada tayo, mama. Anya nga agpapada? Ti kayat yu apakiayan ayatak? Nadayaw ka di? Kidnapper! Bastos! Sumardeng ka. Kababain. May saka adi-adal. Agbubutikit din tinakiayan-ayatan. Saan yung amo ti sasawan niyo, mama? Pudno,
Ngagatgatang tibote wenno anya pay dita amabalin pay apakay ranudan ni Dario. Ngam nadalo sa pagsapulan. Anya, Naan nga tataod iti kinadakas ti pagbibiyag na mama. Saan akas kadagiti daduma dita. Paknang dangat payso. Ngam nagtaod kat iti kinadakas. ha, Kang runaan ti amin. Uray kaskasano. Adda arapaap na. Kat ipalupos ti apo. Agturpos to ni ti kursuna. Saan adrap out kan drug addict. Lovelyn! Saan ka di apod na ti imbagak, mama? Dayjay ka di ti kayat yo ang mga sawa kanya. Ah, nakparupato ba tareya tao? Wan nga rod tata. Ket amuyo ka di. Positive iti droga, iti pinadrag test da. Haha, tay tana. Masapol ka no amarihab. Ngem, ornusan da pa iti darum no reklamo ni Lablin kan kuana. Ada pangat yang kaya nayat sika. Kid dawn da, ti panangisanod da iti darum na. Kat, Kid dawn sa dagiti naganak ti awanan bain. Iti ina ni Lablin. Akong binsiran na kuma amang isanod iti reklamo na. ada takas batarena no umanogot. Nasingad ngamin nga gayam ti ina ni Lablin. Kanti na dayjeng awanan bain tata. Wala ka kasaro no nagpalege panggap na. Nagalamida na dakas lablin. Kapilitan siguro nga ipakasar na ti anak na. Ta isumot ti kayat na ang mga asawa ken kuana. Tabak ng kanutan. Nakala salamid na kanak. Wan, kitaan na kanak pakimpakan ng nakda. Ngam na iti data banag. San kumamutan inakman nagiti ang nakda? Kabukod dalik na dayta kimbiyang. Nagpakpakasi ka no ti mama ti awan paingkin mama. Kat, Una, masapol amarihab nga umuna. Baliwan minto ka no ti agsasarita. Kayat ko, nainton limpyo ti panunot na nga agsasarita kami. Tapno nalawag ti amin kinkwana. sa bagay matkit di ah. Ngam nakasarita kong ti gayem idi ni Papa Adjad sitan. Imbagak ti parikot ko. Oh, kat, Isu ka no ti makaamo amang urnos iti amin. Nunas ka na pagmultaan, isot maaramin. nasayat ano kasta? Aging gahita. Agsidukar tirik na. Numalagip ko ti naramid na. Naimbaglaan ang taon kadwana. Nagturod kit di ah. Kasta ti aramidan na ken ka. Idin tutag may maysa. Uwan nga ron. Ang mga no nakasyabu iti day di aguntaway. Mabalin. Gapo tayo di impadrag testa. Kat nagpasiti bayusa. ay saan ka maadagita ti mangriribok iti panunot mo, anak ko? Wan nanang, saan kayo madanagan? Mas adad nga igad ko ti agadal. Tapno maragpat ko dagiti arapaap ko. Husto ka. Kat ti baligik, isagot kunto kada kayo. Anak ko, Kastamat ten kan tata Choy. Nagdakkel ti na itulong na. Tapno maragpat ko ti arapaap ko nanang. awan anak, bigbigan ta nga utang ta na imbag anakam dayta. Sorry, Lablin. Ikarik, san kan ariribukan pa Nasayaat mo kasta. Aro pa nga agbalbaliw kan urnosam ti biyag mo. Gapuking ka, agbalbaliwak. Nagtakati nagpasulak. Kat agamanak. Tasikati ng ring kanyak. Nasayaat no kasta. Apalak ni Dario kay nahet mo. Agsaksakripisyo. Pari iti arapab na. Gapoy ti panakait nakin ka. Saan alapad ti kinakurapay? Uwen no status ti tao, tapno saan ngagbaligi ave. Kan saan tayo kumaapagtangsit ti adda kada tayo? Tadagita ket temporaryo laan. Uwan, winaknitam ti panonot ko. Ket ulitik dagyaman ken ka.
Kablawan siya si Katalyo balok. Nagtulpos ka matlangan. Agyaman na kada kayo, Tata Choy. Nagdakkel ti pasityo iti panagturpos ko. Oran niya man na. Nalagsak siya palakin ka. Kablawan ka anak ko. Agyaman ak nanang. O atoy, isagot ko kada kayo ti diplomat. Agyaman anak. Tanaragpat mo matlang tarapaap mo anak ko. Gapumat lang iti bendisyon ti Diyos, nanang. Kan ka po kinasaldat si ka. Congratulations, sweetheart. Same to you, sweetheart. At apay kumablaaw kan ka. Congratulations, Dario Barok. Kastamat ka na kayo, kabsat. Agyaman ak, ma'am. Agyaman akmat kabsat. Kan kablaawan kamat para iti anak. Tsaka. Maayos tunggal may isa kata kayo. At dapat na isa ganak pagsasangwan tayo may salis na ulan. Maayos kayo, meses. Sige, mama. Kalpasan na. Awisin tayo mat ida ide balay. Anya ti may bagbagan ni mama. Awan metan. Nakapagpanunot mo't langatan Nasaya at ano kasta? Ketsi ka. Anya ti plano. Ag-review ak pa'y para iti board. Oray siya. Ket no kaskasano. Paggidantan nga gegsan. Wana, kitsapay ko ma. Tama kapasatan to adwa. Agkaranag pa ken saya aten ta. Nakatolpas kan examen langan bold dalyo. Wan, Tata Choy. No makapasi ka, bold. May sa kanton sa PE. Palubos ti apo, Tata. Narigat ti lumsot iti CPA board exam. At talag si ka, kabalan si ka. Tata, Kada asto ko nam. Agkalalag ka ti Diyos. Isodakal makatulong si kadeta. wan, Tata. Mamata ka ti teta. Ay, atyas ka. Agoyak maran siyak. Oh, agtumar kayo iti agas, Tata. Yan mo, kuyogan kayo ama pa nagpa-check up. Ate na patanakan. Tumalang siya kagas. Kan ugali atari tata. Ato malik na na. Tata, Kanaday baga siya king katalyo. Tangay nakatulpos si kan. Panawanan baga kan kataytoy. anya day Tata. Nga mata ko makit daw siya. Awan makonak kabagyan siya kat na kayon pangital ka kamen. Ha? Kitawan ko malaang siya. Ano sandak aking gadyak pulang bolot ko biyang. Anya? Nakasalitan siya nanang mo. Kwa, saan ka ngagdanag, Tata? Uray saan nyo nga ibaga day ta? Kat ibaga yo laeng, no anya dagiti kayat yo akanan. Taiso tilutwan ni nanang. Okay lang siya takiti talaon. Nonyak kananda kayo. Okay matan kaniyak. Sigurado kayo? Juan, dakal panagyaman ko tada kayo. Ngam no awan kayo. Siguro, hindi pa lang natayan siya. Tata, Takitimot mapanawan siya sa nekwa. At daan pinalamid ko abogado no asino, pakitidan na. kasta ka di, Tata? Juan, dalyo balok. Sapay ko ba, salwada nyo tasikap pag nipatawidan siya. Anya? Naimbag kayo tao. Kada kayo kandanang mo. Kwa, Tata, awan ka diti sa bali apang ipatawidan nyo? Asan kit di asya? Awan, At nakabagyan tayo ti asawa siya. Ngam saan magustuhan siya kung kalida. Isusik ka pangital ka kamen panawak talyo. Tata Choy, Ngam daw lang siya. Sa tinuman pakadanunan si ka. Agtalinaan si ka na pa kumbaba, ha? bale, double celebration ti mapasamak, sweetheart. Uwan. Ti agpada pa na kay pa sa iti board. Kanti kasarta. Wan, kat
Amom ka dino asino ti aggastos amin ang masapul ta? Asino? Ni Tito Choy. Kasta ka di? Sagot na kanya kiti pan nakagunod ko iti arapaap ko. Wow! Naging bagan? Wen, pulos nga awan makunak. Taging ga iti nagastos ko iti naudi atawan ko iti college. Iso ti nakakaam mo. Saan nga yung bagbagan ni nanang kanyak? Aniya? Kat awanan makunak. Natungpal ti arapaap ko. Kansan pa'y anapukaw ti ay taklaunay. Iti laksid ti kinakurapay mi iti biyag. Oray siyang, awanan sa pulag pa'y. Oray at dadag iti nagbalin abangan. Nalasatan ta dagi jay. Kan... Aday pudnukan ka. Kat amangan no saan ka amamati. Anya day ta? Amom ka di asyak ti nang ipatawidan amin ni Tito Choy. Iti sa ni Kuana. Aniya? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen pay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Sumbatak man lang. Oray tawan mat customeran. Anyo ta ti ba ka na? Hello? Kumusta kan Shaina? Saan mo't lang nga magadisturbo? Saan mat? Awan mat customer min. Or oray lang ti oras ti panagawid kon. Kasta ka di. Agananad kayo ti panagawid mo. Nadagla ko madita kit sukunin kan. Ala, mapuyatan kan. Sa nabale, damot kita tulag ko at taxi driver amang sukon kanyak. Kasta ka di. Saan na kami na magaturog? Iso pinadas ko tinag-text kan ka. Kaya't imawag akon, hindi imbagamasan ka pa yan nagawin. Ay, kasta ka di. Anya nga minti saan mo pakaturugan? Tingan ti rabi eh. Kasi ka namin tilinawon ti panunot ko, Shaina. Ay na, apo arkitek. Asino ako mamunta pang panunutin nyo? May sa kayo professional. Idinto ta siya, kagtrabaho lang iti kapitakan ng ibagbagada. Ti balitok, uray ilumlum mo iti kapitakan. Agrimat tulad ta, Shaina. Imbagam manday tayo din. Apay, may saka di balitok? Patsi ka na sinaw ka. Nga uray adda ka iti dayta lugar. Nga ibilang da kapitakan. Kat napalubusan nak. Kaya't ka nga aunan iti dayta kapitakan, Shaina. Anya? Sige, Shaina. Agyaman na kiti oras. Bye. Agyaman na. Napaot mat basit ti panagsarita mi. No saan na siguro nga adamang sukan kan kuha na taxi. Kat pinagawit idan ti boss na. Napapaot pa siguro ti panagsarita mi. Ikarigata ko na alahan ti turog ko. Ngaminton bigat. Anya nga ti mapasama kiti panagkita mi kini Sheila. Saan? Uray anya ti aramidan ni mama. Di naktumaya si dagkan Sheila. Ada text ko kat. Message ni Shaina. Basag man. Thank you iti oras. Ada akon dito'y balay mi. Good night. Text backup to text na. Welcome. And thanks to. Good night. Sweet dreams. Dayta. Isang konti text back ko.
Nasabsapa mo ti isasangpot mo ita anak. Anyala ti oras. Awan nga minin ti customer mi, tatang. Iso pinagawid na kami ni boss. Nasaya at Apa nakariing kayo pailaang. Adamat tulbag ko. amumat ka niya ako, nalaka ka maluklukag. Ala, ituloy yung matlang ti maturog, tatang. Saan kayo nga puyat? Adan edadyo. Kasapulan yung tinaan-anay nga inana, nang rona iti pan naturog. Santon ngagpuy-puyat akastoy. Sa nabali magkiti, matultulungak manan, uray tilang panginal daw mimot ti maitulong ko. Dakkel na maksay ti parikod na. Malakip ko dahi jay nga arkitek. Sana may libak kaniyag. Adda pa naggusto na iti anak ko. Ngam sigurado abak nang dayjay. Indinto ta nakurapay kamilaan. Nupay inton makaturpos ti anak ko. San mo na may baga di maikarikin ko na tati adalton. Barang na makastrikto matlaan. Tinasay-saya at trabaho na. Tita Carmela! Nagyaman na. Adapin man kas ka, Sheila, iha. Ni Tita Mat. Hello, Johnny Ree. Hello? Hello. Anya, mapantayo na tinakay parking ang tilugan tayo. Okay. Sige, intayon. Kapilitan nga agsubli tayo pa hotel. Tadapat agad maleta tayo dyan. Mama, Aluhun, Kuma, governor tayo pa, tita. Nabambanuga. anya? Kasanong ti trabaho? Johnny Ray, mabalin mo mat nga awagan, ni isa gani. Mama, sana mabalin. Masapat appointment ko iti developer intong bigat. Iso ang masapol ang makaawid na yan. Mabalin yung matiagi na itilugan. Hello, tita. Hello, Iha. Apa ya kas Jenny Johnny Ree. Nadlaw ko akagura na. Ada ka din girlfriend na? Ngawan matamok, Iha. Kat sikala ko man di ang paspasensya. Nabandog lang siguro iti panagmaneho na iti kalmaan. Saan, tita? Amo, kalukluk sa unak. Apay, pinilit yung kadi akadwayo amang sukon kanyak? Uwa, Nagarkilakla ko man iti naglugana ka nagawid, tita. ha? Anya ka titi, ada iti sabali a babae, ngawan kanya, tita? Amoyo, insulto ti aramiden ni Johnny Ree. Bayam, Iha. Kasaritak to ni January. Sige, tita. Rumuarak. Sarakit ngamin dagiti sigod agagayam ko. Bye, tita. Bye! Saan laang asiksik at tilalaki dito irabaw ti daga? Johnny Ree? Ngam? Maisa karit kanyak dito si kalakit din ti saan ko ang maparukma? Grabe ka, Pards. Inisnab mo at talaga ti beauty na. Amok, Pards. Iso ti yarit ni Mama Kanyak. Agam ulitag. Saan ko atayap ni Sheila? Tanaaringanan ka dagiti kang ganayat mo gali. Anya? Ibagakin ka tipod no. Addan pangisaguta kiti nasuding ayat ko. Ni siya na. Wan? Nga oray, naggapo iti kapitakan. Di balitok,
Oray ilumlum mo iti kapitakan. Agrimat tulak ta. Nabainanak ken ni sila. Kan nalaos ti sakit tinakam na. Sorry, mama. Ngam sa anak nga artista ang nalaing nga agarte wenno agpamarang. Apaya kasta ka. Ada kaliga po na, akasta ti ipagpakitam kan sila. Adda, mama. Jack magustuhan ni Sheila. Period. Aniya? Kat pangasiyo. Isaradang yu kumamat kan timangyarit kan kuha na kanyak. January. Sorry, mama. Ngam supingan kayo iti dayta. Anya ka di ti awan kan sila iti may sa ababai asap sa pulam. Nula nga, uwen. May ibagayo anapintas. Ngam saan lang nga dayta ti pagrukudan tapno ayaten. Wen no magustuhan ti may sa ababai. Umuna, tipitik ti puso. No adda mariknam nga ayat. Kastamet ten ti kinasinaw na mama. Ken maudi tinasaya at nga ugali na. Mangtad ka adagos iti resultana. Uwan, iti kabiitan a panawad. Nunasken asurutom iti amin a papanan na. Aramida. Uray, katakal ti itid kukan ka akatukan ti serbisyo. Sige. Bye. Maamwak tumatlaan no asino ti paglulukwam, January. Ket no asino man dayta, makauray kanyak iti saan anasayaan. Damok, kwarta laang ti almananda. Anyat kinunang parts. Pumimpintas ni Shaina nga inaldaw. Awan parts. Wawa, sana all. Talaga nga in love ka kinkwana. Saan ko alibakan? Masigurado ka. Ayat ti marikriknak para kenkwana. Nasudi nga ayat. Gusto ka matkit di. Naiduman ni Shaina kadagiti kakadwana ditoy. Malaksid adi na kayat ti pairwar para iti extra service ti customer. Agad adal pa'y. Kayat nasawan, naiduma kadagiti kakadwana. At daan arapaap. Ken pacheck anasinaw. Mhm. Ken ladawan ti may sa apudpud no a Filipina. Nakapanawan na January. Anang itulot kanyak. Ngam sana ko ay makaturo kindi no taparbangonan. Anya dito marikriknak. Italaang mo't ang makariknak iti kastoy iti may sa lalaki. Jackie Libak. Nalagaan ti riknak ka ni January. Ngam. Amok. Sana ka may karikan ko na. Anya tiyam. Lumay samot ka dagiti adu alalaki ang nababati pa nagkita da kada kami. Nagtrabaho iti club. Adu dagiti nababati pa nagkita da kada kami. Nga ultimo dayaw mi. Kat nababati pa nagkita da. Ti amuda. Ilaklako mi ti dayaw mi. Ay, ti abok. Tukas dyan di January. Ay, matulog ka man lang. Naimbaglaunay ta, nakapasyar ka sila iha. Wan, tita. Awan ka din ni January? Talagang awan no kastoy alawas na, taday di opisina na. Kasta ka di?
Naawan pa panam, dito'y ka namang rabi. At atong na jay, no saan man ang ama pa nagbartag Akbartag? Numaminsan kami. No nagkapon ni jay universidad ang pagisurwan na. Dumagas na pa'y kanisagani iti club. Club? Amangan mat no. Adamo ti jeti kursunadan ha, tita. Anya? Ay, day tati saan amabalin sila. Amangan no, agdab trabaho mo't iti club, ti pagmamauyungan na, tita. Katawa ak lakit din ni Johnny rin. Nagpudnukan? Wen, saan ko nga mo no anya tirik na. No sa bali lang, sigurado nga inaklon na kaadagos. Tilaing na ko na kanyak. Saan ka no amay karita may salangin na babae? Idin to amay sa ka professional. Amok. Asan mo't akas to ti pagrukod ang parts? Wen, pards, amok. May saan na sinaw ni Shaina. Saan akas kadag ti daduma? Adida pang panunutan ti dayaw da. Basta makakwartada. Ken ka po iti pan nakalipid. Wen no pa nagkasapulan. Agpaiso day ta. Dagiti makuna akapit sa patalim. Gusto ka? Ado ti kasta. Kasanon ni Tita Carmela, parts. Mamuanan to lakit diti kinatao ni Shaina. No agayan ayat kayo. Awan bibiyang ko, no niya ti kunana. Saan ba't nga iso ti makidan na? Wah, dakkel ariri day ta, parts. Ken, adapay ti kayat ng asawaan. Oray anya ti aramidan ni mama. Pulos ajak tong palan, isagani. Sinsyakan iha. Rabi ng awan pa'y ni January. Okay lang, tita. Adda ka di leben yung nga arak. Kaya't ko ngamin ti aginom, bayat nga urayot ni January. Anya? Kuha, ada. Please, tita. Imbes sa rumuwarak nga ginom itiwar. Tangay, saan ko mata mauray ni January? Sige. Mangirwarak iti arak no isot ko na. Sorry, tita. Maboring nga ngawan sang-sangwot nga arak. No kastoy nga daw urayat. Alawan, mawatan ka. Mabitlaan. Kananya ka diti kayat mo apulutan. No need, tita. Tinapatag. At daitang tangad ko. Sheila, ijak ni namna mamadanong ka dito yung balay iti kasto nga oras tirabi. Itaya pa, January. Ngidisaan ka wa uray? Natiktek ka na? Isa nakidawak iti arak ka ni Tita Carmela. Dandani maguduhan ti botelya ti arak. Okay lang kanyak. Can you join me, January, please? Nakainom akon. Kaya serbesa ti ininom ka. Jakon kayat anayonan iti hard. Pabainan na ka di? Amok. Adayo tirik na kanyak. Saan ko nga mo? Noanya tiga po na? Idinto ta. Nagkaubingan ta. Ken agayam tamat. Sakbayan na pan kami di Amerika. Sheila. Oray ta sanak matngag na nayon dito eh. January. Agbakasyon naklaan. Okay. Pagustuhan ka iti umunak kan maudi agon daway. Anya ti kunam? Umunak kan maudi? Anya ti kahit mo asawan, January. Kasta ka di kakaro ti guram kanyak. Tadinak pa'y kayat
Makasango? No, ada pa nakabalin na? Lipati mo tinakunak. Sige. Tumagayak. Pagustuhan ka tapno awan maibagbagan. Ada itultulog ni Janery, hostess? Sige. I-forward mo man kanyak tiladawan tinasao a babae. Kayat ko nga amon ti pagnanaudan na. Sige. Urayak. Bye. Day tuyin ti saan ko amay palubos. Nambara ko namang manugang iti may sa apagsinublatan ni ti lalaki. Makita yu ti aramid ti babae, akayat yu apara kanyak mama. Saan ko akayat ti Bartek nga agbalin nga asawa? Taan niya nga rod ti kayat mo? May sa a hostess? Anya? Dayjay ka di apukpuk ako nada wenno kalapati anababati tayab na ti kayat mo? Mama. May sa a babae a pagsisinublatan ti asino a lalaki dita. Mama, anya ka di ti ibagbagayo. Amokon! Ada pagmamauyo nga mapukpok. Bilibak mat kada kayo. Talaga anangala kayo pa iti detective anang doktal iti dayta. Gaputa agata pak nga ada pagmamauyo nga mga agtrabaho iti club. Akanayo nyo apapanan ken isang kani. Okay. Katno bilang pudno, anya nga rod ita mama. Isinam dayjay no da nagkinawatan nyo. Wenno saan mo nga ituloy ti agrayo ken kuana. No kayat mo tinasayaan. Pangpangtaan dakkas ta. What? Tanisila ti yabog yu kanyak. Itapay laeng ibagbagakon. Saan ko akayat ti Bartek a babae? Ket ti may sa a hostess? Saan nga amin ngagtrab-trabaho ijay ket narugit akas iti panagkunayo? Tapno adda pagpampanunutan nyo. Daytoy ti makunag. Ti balitok. Uray ilumlumyo iti kapitakan. Balitok tulata. Aniya? Ngem ti may sa agambang. Uray kalupkupam. Gambang tulata. Talaga nga gatap nga da paglulukwang. Nagtrabaho iti club nga ayuyang tapards. Ngem saan ang nagbalo tirik na kisagani? Ang kasanon no, sarakan na ni Shaina. Kat pagsasawan na. Wano niya pa dita. Dahil ti sandang aramidan. Takagurak idan nga uray isuda ti inak. Anya? Nasudi ti maritnak nga ayat para kini Shaina isagani. Kat uray pakatayak. Saan tong agmaumaw? Pards. Italaeng ang nagayatak. Dakas pa'y ti pagbanagan na. Saan ang mabalin? Kaya't ko ang makasalita ni Shaina, tata. Iso nga urayak lang nga na makariing. Ken syakmet kan ti mangitulod kan kuha na iti trabaho na. Sige nuday tati ko na barok. Saan ko nga libakan kada kayo, tata? Agayata kiti anak yo. Nga oray amom no anya ti kasasaat may tibiyag. Saan kami amay karikin ka? Ken maysa. Kayat mo ti may salangag trabaho iti bagbagada kapitakan. Iti balay dagiti kalapati arababati tayab na ako nata. Sa balo ti panirigak, tata. Kan napangagnagak. Asaan akasta ni Shaina? Naiduma ka dagiti kakadwana. Baro ka. Ket kayat ko ti makatulong kada kayo. Ken kuana. At ti kayat mo asawan. No manugot kayo. Ken kayat ni Shaina. Ikak iti sabali at trabaho na. Anya? Alaag ka sekretarya iti opisina may kanisagani. Ha? Saan nagdanag, tata? Ipakadak iti boss na. Total, nagayam kon ti akin ko ka iti club.
Ay, kasaritam. Nusya, awan panikot. Kasaritam tiyanak ko. Tanuan niya ti kunana. Numanugot, umanugot akmatan. Gatgatahang ka diti panagayat ko, babaan ti kas tawagas, Janery. Saan? Kayat ka lang nga tulungan, Shaina. Tay saan ka na mapuypuyatan? Nood da klasem, mabalin mo lat tatimapan. Kat subliam ti trabahom na malpas ti klasem. Kasta ka diti among apamuspusan, tapno ayadan ka. Tapno sa anak ton ang makapagsaan, taadon ton tinaitulong mo kanyag. Awan kasta panggap ko. Ay ayatan ka. Kat jak kayat amarigatan ka. Nupay nagdakkel ti panagraam kan bilib ko itararamidam. Manmano tikaskan ka. Amangan no si kalahang tikas na. Uray ka sa narigat. Agtrabaho ka itirabi. Kan agadali tiyal daw. Kaya't ko lang nga mapadasan mo't kumanitatang ti agbiaga na ginawa. Naipalubos ti Diyos, makapagturpusak ko. Makastrikak tumuntan iti trabaho ang nalaglagan. Dahil ito dayawak law naikin ka. May pagpanakil na kalaunin ni Tata Mariano. Tanaadaan iti kaskan ka nga anak. Amok, agbalin adakkel aparikot mo ti panagayat mo kanyak. Ta sigurado, sandak akayat dagiti nagandakken ka. Kan, katkatawaan na kanto dagiti gagayam mo. Kapot ang mga asawa ka, iti nagapo, iti kapitakan. Awan bibiyang ko iti sawan ti sabali. Ken amok. May saka abalitok, Shaina. Balitok anas ken nga ipatag ken ibilang akapatgan agameng. Daking kadayta, anak ko. Napintas mo ti Jaya ni Janiri. Awan dagas na rupat kam, tawan mo dagas sa panggap na ako na. Kahit nakalanga tulungan. Ngam tata, Kaslay sumadlaan. Ag self-supporting ka matlaan. Sa bali lang ti trabaho mo na. Saan ang iti club? ngam santo nga ta, nga umdas day ta nga isingir na kanyak. Ano din ang tinulungan? Sana kang nakapanaw iti day lugar. Makita kat na saya tao ni Janiri. Ngam kasanong ti inan. Dagiti kakabagyan na. Ay, awan kanugaya man ti amana. Dita ang makita mo no mapanagnagam. No kasanot panagayat nakin ka. No kabailan na ka nga ilaban. Wino saan. Kan saan lang aday ta timbaga na kanyak. Anyapay. Umakar tayo kano iti pagnaadan. Andiya. Si kagayam ti pagmamauyungan ti anak ko. Anak yo, Ni Architect Janery Montesa. kastagayam. Makapakatawa mo't ni Janery. Dinak kaya? Ngam, kayat namot gayam ti may salaeng anagga po iti kapitakan. Sana kun ngagpalpali ka mo. At iti permado at tseke. Ikabil mo ti gatat, akayat mo nga uray man. Katukad kiyada yung iti anak ko. Sana lako ti ayat ko, madam. Uno anak urapay kami. Ngam sana kas nakababati kinet tao mi. Sumrek ka ti kwartong siya na. Siyak ti mangsango ka na gito ay amata pobre. Kunam no at sino kayo? Pumanaw kayon. Bayat ang nasimbang pay lang ti panunod ko. Pumanaw kayon. Gapo iti dayjang inaramid yung mama. Pumahanawag dito yung balay. Aniya. Katap na awan may bagbagayo. Uray awan tawidak. Saan ang nasakit ti bakrang ko. Anya? Kay kayat ko pa'y amapukaw amin atawidak. Ngem ti mapukaw ko ti babae nga inayat ko.
Anang isagutak itinasudi nga ayat. Siyak pa'y din tinakaigapan ti panagapayo. Saan mo pagdanagan dayta? Kasin karyag. Awan makadiktar kanyag. Maipapan iti panagayat ko kan ka. Kasi kati agbalin akatin na kunay ko tong palbihan. Nagsinawan ti panagayat mo? No adaman makayadayo kanyak kan ka. Nilaan patay siya na. Ha? Iso apang naasim. Di nakadaywan siya na hani. Sikati amin ko. Aklonat. Agayat akmatkan ka. Ngam ni mamam ti pampanunutet. Saan to anan anay ti raksak ko. Tadasan anasaya at arik nana kanya. Saan mo apanunutan dayta? Igaad mo kat diti agadal. Saan ka matin nagsubli iti club? Agtrabaho kan iti opisina mi. Siyak ti makaamukan ka, Shaina. Dayto yung ti kasaya atan nga aramid, tita. Kung naklakit din na makapagin na si kami ka ni Janiri, ngayon saan magkayam? Pasensya ka la kuman, iha. Natanggan ni Janery. Nainsulto aklaw na itinaramid na. Iha. Ket tinasakit. May sapay a babae, manipod kapitakan tigapuna. Pinadas ko nga akalanday niya a babae. Awan na aramitak. Ket dayjay mo ta babae? Nagintadalos pa'y laang. Wan, di na inawat ti dakkal agatak nga injayak ken kuana. Tapno adaywan na laang ni Janery. Gabuta mo na. Adak-dakal ti pakairanudan na. No makiasawa ken Janiri. Nasakit tinakan ni Sheila. Kat inkadeng na ti agsublin ti Amerika. Nasaya at mat mama. Isupay ariribok iti biyag ko. Imbagak lang arudan kada kayo idi. Ajak magustuhan ni Sheila. Kat dayjay anaggapo iti kapitakan ti pagmamauyunga. Sa dino tinangilang mangamkan ko ana. Taawaning ijay club nga ayan na. Mama, nagsardangan ngagtrabaho ijay. Tanagturpusan iti panagadal na. Aniya? Nagadal? Di nakman pagkatawaan, Janery. Dahil tangamin ti dakis na kada kayo. Taos gaan manukad nga nyo ti may sa tao. Babaan iti status ti biyag na. Talaga nga isakit mo dayjay, a babae, akayat na lang ti bumaknang babaan iti panakiasawa na kan ka. Kwartayo lang ti ipagpampanakilyo. Ngem adda ka di maitugot yun nga uray kusin matay kayo. Aniya? Awan kas kasayaatan pay laeng. Nusaan at inadalos akararwa. Napanak na kamon ti kinasinaw ti kinatao ni Shaina. Ken napakumbabala unay. One parts. Uray kas di editi narami da mamakan sila kan kuana. Saan na tinutupan ida? Naimbag tanaya dayom ida ken tatang Mariano. Ken tita Carmel. Ken naduktalak ti detective at inangdanan ni mama. Tapno pali iwan nak. Naimbag tanagsardeng dayi a tao. Wan nga rod. Mabutong matlagayam ti loko. Idi imbagak ano di naksardengan. Manangdanak matiti hard killer amang patay kan kuana. Bilibak nga rod ken ka. Tanay bagam ti kasjay. Ngam, kinapudno na pads. Jack maaramid day jay. Kablawan ka, Shaina honey. Ha? Agyamanak? Congratulations, Shaina. Thank you. Siya na anak. Agyaman na kiti Diyos. Nakaturpos ka matlangan. Uwan tatang. Kaya nagtalinaad ka iti kumpanya mi kini isagani. Ket among kadi. Plano mi apadak kalang ti negosyo mi.
Ti construction company. Kasta ka di? Ket sikat ti agbalin na sekretary cashier. Anya, sekretary, iso ti agbalin a manager. Anya? Ay sos, ang mga numasubradyo mo tagtalagking kwa na. Nanaimbag no kabalan na babarok. Kabalan na, Tata Mariano. Nagdakkel ti na itulong na iti opisina mi. Pudno da ita, Tata Mariano. Agyaman na kiti kinaimbagyo. Ngagayam. Malaksit kay impana mo iti dadya lugar janiri. Naituloy na ti panagadal. Ket saan na narigatan, gapit ti panagtrabaho na kada kayo. Oh, so, anya ti sumaruno ita, Pards? Yamamam ka din ni siya na Tita Carmela? Uwan. Ket awanan makunana pa eh. Ita ta nakaadalan ni Shaina. Gam kasanon no sana maaklon ni mamam ni Shaina. Nga iso ti ikasar mo, janiri. Didak malapdan, tata. Biyag ko da ito eh. Agyaman na, dada ka, iho. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Sagbay nga ipulang ko tibyak ko iti na marswa. Mama, iniyawag kanyak ni Yaya Inday ngagsaksakit kayo. Ket saan nyo pa'y akayat ti mapaniti ospital? Amo, nadagsan tinagpasulakan ka, anak ko. Lipatin yung day, Jay, Mama. Ipan kayo ket dito ospital tapno maagasan kayo. Saan nanas ka? Kaya't kunti aginan ha. Apay, saan nyo ka dinakayat ngay matangan ti panagkasar ko? Gapo ka dito may sila nga nakurapay. Ket nababa-ababa iti asawaek, kas iti pag-amoyo. Janeri, Mama, nagturposin ni Shaina iti panagadal na. Nagturpos, babaan iti bukod na panangisakad. Nga uray kay papanan ti ado arigat a pinasar na. Tagtrab-trabaho bayat ti panagadal na. Nasinaw ni Shaina, Mama. Naiduma kadag iti pada ng agtrab-trabaho di iti club. Pinanat nga kan na. Asaan nga amin nga agtrab-trabaho iti dadya club. Ket narugit. alawan. Awanan ti makunagpay. Saan kun alapdan ti pagragsakam iyo? Pakawanan na kuma. Pakawanan dakmat no. Nagsukirak kada kayo, Mama. Ay, Inlaban ko lang ti karbangak amang pili. Iti inak pangisagutan iti nasuti nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. kasta kadilatan ti biyag mo, January. Manutawan mo. Saan ka kadipaya makapanunod ta mga asawa? Api ka di ada kayo ti masikuran, Mama. Saan nagtupay masikuran? Di mo kunaan, ngaglaklakay kalata na baro. Saan met? Hanggang madanon tulat ta, ah? Kaanon tupay. Awan mo ten parikot ta may sakan nga arkitek.
Mangisursuro ka pa, iti may sa kadagiti nalatak nga universidad. Mama, saan aday tati parikot? Imposible nga awan pa'y nabirukam ana magpitik ti tapuso. Oh, anya nga ron ti mabalin ko ngay? Sakad, awan lakit adda kayo itiklap iti gayem mo. Pangiliwiliwagan lang iti bambanog, mama. Di mo kunaan nga iti ti pagbirukam iti asawaam. Saan mo ta? Anya ka na day tang ibagbagayo man? Ay, saan naklaki di nga umanugot no kasta ti aramidem. Naasawaanen dagiti dua kakabsat mo. Si kalaangan ti saan? Madanon to kun Ahmed. Saan kayo kumaunay nga agganat, mama? Uliteg, saan ko akayat ano sa dinulatan ti pangsiksik karudam iti agbalin nga asawam? Nay, sumber ka ka din iti trabaho mo, anak. Wentang. Wen kayam, ti agas yu saan yung liplipatan at tumaran, sakbay matulog kayo. Wen, saan nakapagdanagan? Di ba't lang aminan agimbag deta sakit yu. Wen nga ron adamat ka din pimipian na. Ano nasayat, ano kasta? Naskan na makatrabaho akmanan. Tapno saan ka unay amarigatan para iti panagbiag ta. Saan niya pagparikutan daytan? Uray kaskasano, adamat ka asi ti apo kada tayo. Saan tayo pa'y matalimangan amangan? Masya naklaunay iti anak ko. Sipon nagsakitak. Isuami ng ti maturturan kadagiti kasapulan mi. Malaksid pa iti gastusan na nga kadadala. Naimbaglangan da nasingpot ti anak ko. Ngam narigat ikasasaad na. Agtrabaho iti rabi. Sa irapin na pailang ti agatal iti aldaw. Ngam pagyamanan milangan ti Diyos. Ta saan nga agsaksakit. Di karigatak ti agpaimbaga. Masapo la makatulong akin ko na. Oh, kasano, Pards? Alas 5. Lapasik lang dito aramidag. Sige. Abda pa pananta. Iti sigod nga ayaw yang ta? Saan? Adda yung bagada kanya ka sa bali. Napipintas ka no dagiti serbyador ay siya. Di mo ko na nadagi jay ti kagaram. Saan met? Ngam sa bali lang tiganas na nga uminom. No napipintas dagiti agserbikan ka. Oh. Gayam. Awan ka diti classmate ha? Ti kahit ko asawan, saan ka mampan mangisuro iti universidad? Anya ka kadi, holiday ita. Awan na Rick. Ay, una ya. Angam siyempre, adala ta Rick ta iti opisina. Naskan ngamin amalpas ko ti papaaramid da plano ti balay ti gayam ka. Wanan, Pards. Angam no, adanas ka na papanaminton madamdama, okay lang. Uray siya lang ti mapan iti baro nga ayuyang. Tanong magusto at di agsublita. Nasapatan sa amat unay. Duwala nga lamisan ti okupado. May mayat tapno saan ariwawa. Sige, mabit lang. Taya bakman ti waiter. Anya a waiter? Waitress ko naman. Awun gaya man niya. Miss! Oh, kita mo? Kod no pipintas dagiti serbadora dito. Yes, sir. Good evening, sir. Anya ti order yo? Mangtag ka man iti 2 round ti serbesa, miss. Okay, sir. Kaya nasisigala payag ti baboy, ha? Owen, sir. Sige, miss. Wait a minute, sir. Hoy, Pards. Agkiram ka mata. Anya ka no dayta? Pards. Di mo ko na nakayawan ka iti waitress da. Kunak no adda dito ni Don Solweta. Anya? Kaingas ken kaluk-alike na, Pards. Sa di naman entayan mo, iho.
Anya day ta sound sa amang mangag ko. Ada kayo manin itiklap. Kunak no da ka pay lang iti universidad. Di mamamat, anya nga universidad. Katnawan mat klase ita. Ay, na yan. Jaske, nalipat at payat. Agbalabas kami lang iti oras kani sa gani dito yung bar. Agtagay kami lang iti sa magmamano a serpesa, mama. Imawag namin iti landline ni Maricho. Kumustahan na ka? Oh, kasta ka di? Daw-dawatin na ti cellphone number mo. Ngam imbag saan ko akabisado. Please, mama, saan yung itadkan ko na? Kanayon man na namang disturbo kanyak day jay. Nasakit nga ron tinakam na ta saan nakaama kontak. Inabot no na, mama, in-block ko. Isumit lagayam. Sorry, mama, jack type ni Maricho. Sabali ngamin ti ugali na. Okay. Saan kun nga ipilit? Amang ano agsubang tamanan. Mala, saan kayo unay nga agbartek manan ken isagani? Well, mama, agawid kami to na madamdama. Ibusan mi lang ti order mi. Alang arudan. Bye. Bye. Ay, anya lakit din ti anak ko. Anya nga tangag paiso ti plano na itibiyag na. Sorry, sir. May parit kada kami ti mabayag ang makisarita iti customer. Kang ronan ti makitable. Kasta ka di? Okay lang, maawatan mi. Mabalin ka di ang maamon ti madaydayaw nagan mo, ading? Siya na, sir. Sige, kat adakas ka customer. Asikas waklaan nida. Excuse me. Oh. Shaina. Wow. Napintas anagan, parts. Natural. Napintas ba't ababae? Kunak lakit din no marabyan kayo man unayin kan isagani itinapanan niyo. Kunakmat nga pagbiit kami lang, mama. Agparelax kami lang. Dahil tanga talaan ti rason. Uno, adak iti pagdadadaulam iti oras iti ababay. Awan, mama. Ang amno bilang adda ka didakas na? Kaya't mo sawon. May isa ka a professional. May isa ka arkitek. May isa lang a babae asisik karudan ti pagtinagap. Narigat ahos gaan ti may sa tao, mama. Babaan lang iti trabaho na. Naglawag mo't. Adda ka di may bagam a professional kadagiti agtad trabaho iti klap. Ano asino lati maka-apros kada kwada? Anya? Lugar langan ti trabaho da. Weno ti trabaho da langan kat tamom latan no asino dagiti agtab trabaho iti ay. Kas itinakunak, mama. Narigat ti manghusga iti pada tao. Saan nagaputa kas jayan ti trabaho na kat narugitan? Weno nababan ti kinatao na. Anya? Laglagi pa niyo. At damat dagiti makunaan ang ngato kan di adal. Ngem rinuker met gayam ti aramid da. Bangon na di sumangpit ka, anak. Ida masapa ka man na sumrak. Ada eksamin ko, tatang. San ka kade marigatan? Medyo, nga makabalakmat. Sa nabali, maturog ak tumanan inton sumang petak. Ay katun anak ko. Kanawan sa ko inton rabi Tada pa exams ko no bigat, kat saan ko akayat ni mabagsak. Oh, ay anak ko. Iso ang nagpakadak ni boss. Ibawik to ni ti day off ko. Ag-duty akto inton day off ko, tatang. Oh, di awan na pulos ina naman ako. Amangan wag sakit ka matitikas ta kasasaan mo. Dakal ti kaasin ni Apo Diyos, tatang. Basta saan tayo asumin sina kan kuana. Makikita tirigan na. Nagtrabaho sa agadal. Pagimbagan na lang tanasaya tibos na. No malipit iti tuition na. Tulungan na pa ikano. Sa bagay, makatawan lang nagturpusin ti anak ko no nakasi ti Apo. Kat siguro makabirok tumatan sinapimpintas kan disente at trabaho na.
Nahuray ko na mga awan madingat aramidan na akas kadagiti kakadwan ako na. Apasaray sumurot day di customer na. Narugid kan nababalad ti panagkita ti sabali kadakwada. Nagtrabaho iti kasjay a lugar. At dagagarami di universidad ko nam, Pards? Wen, adalaan lakada kiti accounting office. Sige Sakpailat makamo dito eh. Sige, Pards. No umay tigayam ko, ipakitam ken ko ti draft ti plano. Ken ti perspective plan ti balay na, ha? Awan parikot, Pards. Ket ti mismo plano. Ti floor plan. Ken dagiti bedrooms, living rooms, ken aminan. Ngem saan ang matkadingag bayag. O sige. Saklatan ti mang-explain no bilang kan manginot no anya ti kayat na. Wano adda tenjes na. Abok matakayam dahil ta, Pards. O sige, ha? Napanakon. O sige, Pards. Sabi ko matabadanon ito ti chief accountant. Sorry, sir. It's all right. Agdardarasak lang amin tamala daw ako ni Klasek. Sorry, again, excuse me. Naglokon. Sa bali mat kami tikit kita. Aguray ka. Sa anak ka di anak bidot. Familiar kanyak ti... When? Sa anak lakit di anak bidot. Uray rabi kami anagam-am mo. Kanda mo kami anak kita. Ni Shaina tayo ginasabat ko. Anya ti kunana. Maladaw iti klase na. Saan nga ron ani Shaina? Nornos mo matlaan ti ginagaramid yung universidad? Aging gaita. Saan pa anapunas iti panunot ko tinapasamak? Uy, arkitek! Anyat mapaspasamak kan ka? Kasasaunak ka di, sagani? Katwan mat. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, kunak? Saan mo ka di pa yan na ornos ti parikot mo ako nam? Dalpasan, ang imo sabali ti pakariribo ka kisagani. Tinakita ki di universidad. Saan ko nga mo nagtagtagay na pa kunan niya? Anya nga min tinakitam. Di mo kunaan nga alalya. Kaslakas jay. Anya? Amom ka di ang nakita ki jay ni Shaina. Shaina? Ti waitress iti club? When? Anya ti kadana ijay? Kinapudlo na saan anay gagara ti panaggindong parmi. Anya? Ang dardaras ka no tamaladaw ni ti klase na. Syakmet. Sa bali ti nakaiturong ti imatang ko. Bayat ti ipapan ko iti accounting office. Kaya't mo kadi asawan agad adal ni Shaina? Siguro. Nagmayatan no kasta. May sa apokpok. May sa ngagpapay iti club. Agad adal. Ibang klase, Pards. Kaya't ko amaamon ti kinapudnoy sa gani. Anya ti, kahit mo asawa ni ti dayta. Nalpas ka din ti klase, manak. Wen tatang, nag-examine na klaang. At dapat exam ko inton bigat. Malangarod na ginanagapay. Wen tatang, sige, mapana ko niti kwarto. Kasla na bambandog launay ti anak ko. Kasano na makaalay ti sakit na, iti sobra apan nakabandog na. Agtrabaho ka nagadal. Pagpatinggaan ti kinaandor ti salunat na. Apay nga agtatay ti a tao iti universidad. Sanot siguro nga agad adal. Wano, may sangata, Professor Ijay? Sana suminay ti panunot ko.
No may sa professor. Apay nga day, chay club. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Awan parts. Saan ka no simrek ni Shaina? Nagpakada ka no iti boss da. Sa di nga tati pagnanaidan na. Saan mo't amang tad dagiti kakadwa na iti impormasyon? May parit ka no kadakwada dayta. For security reason. Wen, mawatak. Ang apay nga interesado ka iti dayta. Saan ko nga mo no apian na addaan na kiti interes ang mga moy sa gani? Adda ka di panaggustom kan kwa na? Awan mati kunak. Ang curiosity sa iklaing. Ngamin na idumduma da ito saan ka di. May sama ko na nababala nga pagsapulan. Adagayang penasinaw kan addaan ambisyon iti biyag. Nasinaw ko na? Ang kuha. May sapay da ito akayat ko apanagnakan. Isa gani. No, kasta sumreg ka ninton bigat, anak. Wan tatang. Gusto nga rod. Bang rugiak meten ngagtrabaho no bigat. Kabailan nyo ka din? Wen, nalagaan mo ti karkariton ko pangikika kadagiti mapidot ko a plastic bottle. Kanda dumapay a pakiranura na basura. No saan nyo pa'y akabailan? Saan nyo kumapilitan ti Bagyo, tatang? Wen, saan ka ngagdanag? Tsak kaya't nagsakit kayo manan. Amo kanak ko. Kat saan ka madanagan? Saan ko akayat amay nayon pa ya paggastusam ti agas ko. Saan nga ti dayta? Yung kasanang nagsakit kayo manan. Narigatan. Narigat ang maagasan ti sakit yo. Saan pa kaya mapukaw kayo, tatang? Patpatkin kayo, nay. Masyay na anak. Da kayo ti inspirasyon ko kan mang tagkirad kanya. Awan, agyaman ako nay. Kati kararag ko ti panagbaligi manak ko. Wen tatang, jak kaya't ngagnanayon latan akas to iti kasasaan trayo iti biyag. Apay arinabi imanen amarabian ka. Kanagat ara ka pa'y sumagsangpat, Janery. Awan parikot iti da ito, mama. Serbesa mo't lang tininuman may kinisagani. Nun sa mo ti atap ko. Nga niya. Nga da pagsaysayangam iti oras ken kwarta iti club. Awan, mama. Maamwak to matlaang ti puno. Ken saan kang agbidot ko nagmanan, asisik karudan a babae lang ti pagmauyungam. Kung nakmat-asaan na mapasamak, mama, nalaksid no talaga akas ti destinig. Anya a destiny? Ama ni po iti bagbagada a kapitakan, ti pakasaraka kiti balitok ko. Anya? Laglagipin niyo, mama. Ora ilumlum mo iti kapitakan ti may sa balitok. Balitok tulat ta. Ket agrimat ti kinabalitok na. Iti kasta pa nagsasaom. Dumakdakkel ti atap ko nga da pagmamauyungam amay sa akalapati a nababati tayam na ako nata. Anya itanda ti ang mapaspasama kanyak. Apay ang nagka-interesa kiti may sa babae. Ket manipod pa iti club nga ibagbagada a lugar dagiti alapati. Ana babati tayap na. Diyak maalat iti tuturugak. Saan asumina iti panunot ko ni Shaina? Amin ka di nga adda iti dayja a lugar. Ket nababa amin ti tayab na. Amin ka di nga iti dayja a kapitakan ket awan balitok. Nasken ama amwak ti kinatao ni Shaina. Uray anya a pamuspusan.
Ako na ti floor manager mi. At takanong to alalaki amang sapsapol kanya kiti Rabi eh. Asino nga tadagi jay? At tadaka na ti corner table. Dagi jay. May lasin ko ita. Pagur-order da. Asit kak man ita. Good evening, sirs. What can I do for you? 2 rounds a serbesa kantay favorite ni architect as sling lapayag ti baboy, okay? Okay, sir. A moment. Unay nga lang order you. Thank you. And with ice cubes please. Oh, yes, sir. Thank you Shaina. Welcome, sir. Awagan taklaan no dapay order you. Adaman na damagak. Anya day jay, sir? Saan ka simrakiti na minsan Arabi? One, sir. Adalain na si Kasok. Excuse me. Shaina, saan ka di mabali na kadwada ka dito table mi? Kasarita ti floor manager ya. Kaya't mila nga da makasarsarita mi. Ay, sorry, sir. Ngam sana ka mapalin. Kailangan da dumakakadwa, please. Okay, maawatan ka. Ang mabalin da kakading awisan after duty. Ay, ad-ad naman na sana mabalin, sir. Masapol kami na makaawi da kadagos na malpas ti duty. Kasta ka di? Sorry. Excuse me. So, saan ta mabali na ka-table, parts? Wan nga ron. Mangayab ka ito sa bali. Iso ti pagdamagak may papangkin ni Shaina. Kunak man no agawid tanta remortan. Wen, adala ang urayan ta. Sino? Urayan ta arumar ni Shaina. Anya? Kaya't ko amamuan no sa lino ti pagnani adan na. Katinto bigat. Sa paag ti mapan iti lugar da. Kat ado ti kayat ko adoktalen. Ne. Aguray ka. Sabalin sa dayta na. Curiosity lang, Pards. Sa anak ang mamati. Sigurado, adanaon o nag-akay papananday ta. Nakayawan ka kinkwanan niya. Ay, saan ko nga mo? Ang interesado ak ang mga mo itipod no akabibiyag na. Ang kasanon no maamuan ni mamam daytoy parts. Saan ka di ako nang nga da ipaspasigod na? Wen, ngam saan aday tatituban? Nung nasuli ti ayat amarikrit nam, isagani. Oh, wow. Tangi saan na kaya ti kadwa na amang ti kanayon ng impormasyon may papankan siya na. Siyak mismo ti mang doktal. Ay, kaputa nag-meeting kami, pay. Ada ka no paserve ti boss sa breakfast. Dito yak matang nagpalabas iti oras. Sa paatulatan ti agawid. Ore kitawan classic in tunbigat ta eksaktumot a University Foundation. Ilat-kulat iti may saso pa dito dressing room ni. Ore tapasig kami matapabae dito eh. Kanaingat nga iparit ti boss ti sasarag iti boys iti nasawa kwarto. Napuyatan ta ng uray iti angin, parts. Siguro, naturugan iti club. Amom ka di pa deta intun bigat no agsublita? Wen, nas ka na mamuak no ape asa na nagawid. Kalpasan ti duty na. When no off time na. Wow Talaga mata. Abak mo pa iti investigador when no secret agent iti daytan. Saan ko matamaawatan iti pagkik? No ape interesado aklaw na kinkuanay sa gani. Sa anak lakit di nga agbidtot. Mariknak kat addan naun o nag-arason. Kat ayat tiga po na parts. Maybe you're right. Kita man langan niya. Numaminsan, pudno tayo pagsasao.
abulsak ni ayat. Wano, ti tao nga agayat. Isumad lagayam ako na masan ka na sumangpat iti parbangon, anak. Wen tatang. Baglangan tada ti cellphone na ginatang mo nga ibat-batim kanya. Wen dakkel nga ti maitulong dayta. Oray kat dagiti langmat lalakaan. Tinapatag, maawagan kayo. Wala, anak ko. Tanawan pa ka, mom. Kat saan ka simbang iti oras nga mo kaysa sangpit mo. Hagda nagaklakit diya. Sige tatang. Isaganak lang ti pamigatan tayo. Kalpasan na, maturog ak. Ay, anda na luto, kanak. Nakaprito ako ni Titlog, naikirog ko pa yung tinapoy. Nagimbag kayo, tatang. Talaga ha? Love you, tatang ako. Huwag anak ko. Sa gani, Oh, tita. Nakawag kayo man. at alang kayat ko amaamuan. Kat ibagakan ka sa gani. Nadagsa na basol ti agulbot. Ibagaman kanyak ti pudno. May papanitian niya, tita. Ada ka di pagmamauyungan ni Janery a hostess when pokpok? Awan amok, tita. Imbaga ka basol ti panagulbot isagani. Amok, tita. Gusto nga ibagbagat tipod, no? Sige, maamwak tumatlaang ti pudno. No kasapulan amang tangdanak iti detective tapno maamwak ti kalukwan nyo adwa. Aramidan. May samutay nga isagani. Sanak amamati nga awan pagmamauyungan ti anak ko a hostess. Pards, nalaos ti pungtot ni tita. Anya lakit din ni mama. No asino ra ditan ti ikarkaramat na. Angam siyempre, dinay to damaksa. Tapod numat nga awan. No pa'y ada nagka-interesam. Saan ko man ngam mo, ta kastimat kan ti marikrik na isagani. Angam pards, adabalaag na. No kasapulan ka no amang hire iti private detective. Tapno maamuan na lang ti kinapudno. Aramidan na. Oh, tanya ko mati maala na iti kasta nga aramidan na. Well, saan ko nga mo? Kanala, ikabila na kasta. Anya ko maita. No isubilang ti nakarik na akit ayat. Sa bagay, Awan makapawil kanya kisagani. Ngagpapan kan mama. Pards, Biyag ko dahito ken pakasak nan ti pusak. Sige. Kasaritak ni mama inton sumangpetak. Anya kayo maten mama. Iramraman nyo pa'y matni sagani. Nagpulong kan katipada malangkong. Anya ka di problema yung kanyak mama. Mabainak pa yan kan isagani. Tainong tanyo ket din. Kapulaan iti awan ka iskan na abanag. Janery! No anya lang namin ti sumsumrik iti panunit yo. Saan da kumabiyangan? No mga sawa ako no saan? Kang runaan iti amin. No asino ti ayatek. Wano asawaag. Tasakmat ti makidan na. Saan mat ada kayo? May turad na ko na pagsaritaan iti kasta. Sorry mama. Ngam saan mat ngaminan ahusto ti aramidin nyo. Para matlaan kan kadaytoy. Para kanyak. Nupod no apagsaya atak ti pampanunutin nyo. Bay andak na rod. Ken no bilang man may salanga man nala. Wano serbidora iti club. Wano salino pwede ta apakarik na akit ti ayat. Panagkunak. Awan dakkel nga isyo di ka. Saan ko nga ipalubos ang mga sawa ka itinapidpidot mula ang itiklan? Urayam amatayak, sakbay amaramid mo dayta. Anya? Nalawag tinangag mo. Sige. Tangay kasta ti bagbagayo. Saan ako na mga sawa? Janery, mabit lang ta. Sa dino ti papanam? Mabit lang! Malandakan lang mama.
Napasaktak sa amat ang tirik na ti anak ko. Di naklang amin maawatan. Para kan kuha na ti aramidag. Ay, pimanaw ni January. Sa dino ti papananda. Ay, Diyos ko. Amang ano niya kitin ti mapasamak iti anak ko. Ay, awagak man kit din isa gani. Barang no agkita da, wino. Awagan na ni January kat agkita da. Ay, amangan numapan agbartek ti anak ko. Kat anya ti mapasamak kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, tita. Hello, isa gani iho. Nagsubang kami kin January. Nagdardara sa pimbana. Kunta ka man, iho. O sige, tita. Ang mga nuanyakit din aramidan na. Kasta ka di, tita. Italaang ang nagsubang kami akastoy. Nasaktak sa tirik na. O sige, padasa ka kontakan. Okay, awagan nagnubilang tamakontak mo. Please. Wan, tita. Sige. Agyaman, bye. Awan na nyaman na, tita. Bye. Ay, kasla mapugtua kung tinagsubangan da. Maipanggap siguro kung siya'y na. Pards, sa dinotayan mo? Ito'y kabarbaro nga ayuyan ta. Anya? Umay ka no kayat mo, no saan okay lang. Kayat ko lang tagpalabas iti oras dito eh. O sige, sige. Umayak. Agbala sa klaan. Sige, Bye. bye. Awagak pa ni Tita Carmela. Nyalakit din dagito yung agina. Mas daw matitigayan ko. Agayat san. Ngam itipay may sanga. Sa bagay, biyag na dayta. Awan karbengak ang makibiyang no asino man ti pakariknan na iti ayat. Pards, anya ka di talaga ti issue. Sinitar ko ni mama. Ay panggapit ti panangungot na ka. Rombang ka di akas jay. No asino la atao ti yung ungtan na. Bayam ko madayjayan, Pards. Saan bro? Kagronan ti amin. Ti madi apamati na. Ti panang husgawan no panang judge na iti tao. Apay. Gaputag trab-trabahon iti makuna na babaak kita apanggidan. Dakasan. Uwan matkit di ah. Saan nagaputa isakit ko launin ni Shine na. Ngam in general ti kayat ko alawagan. Tay kunhada nga rod parts. Tay balitok. Uray ikabil mo ijay kapitakan. Agrimat tulat ta. Maawatan ka iti dayta, Pards. Fuera de los Venos. Ado ti makitam. Ipagarup mo ang mararaem. Ken nakangat nga to atawa. Ngem gayam, rinukar mat ti aramid na. Saan ka di? Padno dayta. Ngem saan naman akayat asawen? Nga amin nga agtrab-trabaho siguro iti klab ket narukit. Bueno nababa ti kinatao na. Adamat kit di kalantagaan, Pards. Iso nga interesado ak isagani. Kirayusak lang gani siya na. May sa servidor iti club. Makita met. Saan na akayat ti makitable? Kayat na asawen. Na iduma kadagiti kakadwa na ijay. Akayat dalat ti makitable para itidakdak kilatip. Kanamo tayo, Mat. Nga dadagiti sumurot kadagiti customer da for additional service.
Maawa ta munti kahit ko asawan, Parts. Day tangarod kat isa gani. Ngam saan mat nga tanga amin kat kasta. Kas kumakan siya na. Di na pa'y kahit ti makitable. Ah, Kat nupod no ang tiatap ko. Dayawat launay. Ta isa mira na pa'y laing ti agadal. Isa gani. Agan-anad ka kuma, anak ko. Wen tatang, ganda kayo mat. Saan kayo unay agbambano? Uwan, napigsa ako, anak. Sa nabali tatang, basit lang na panaganos. Ikararag tayo makapagturpusa kuma, kat makastri kak to'y tinasaysaya ta trabaho. Kan saan kayo tumatang nagpidpidot iti basura? Malala. Dakkel ti ka si ti Diyos, anak ko. Wen tatang, basta saan tayo asuminsina kan kuana. Awan tami na blano. Kan kayat tayo nga aramidan. At rumbangay kabang tayo kung kuan. Kan idawatan tayo ti bendisyon, anak. Gusto kayo? Tanan niya ti pagsayaatan na, iso ti matungpal. Kat awan kabailan tayo amang tupngar. Sat ko na magawin ang ti panagtuglip ko ng may karikata. Nagrigat ti kasto eh. May karikata ka tunuoyin ti rapahap ko. Para dahito'y kada kami kan tatang. Diyos ko, tarabayan na kuma. Ipayan na kumapay, itinananay akirad kan pigsa. Tap na maandurak amin na kitoy. Napaanin ti anak ko. Ngam di na kinasarita. Liklikliikan na ti panagsarita. Ngam, agi ama naglaangan. Tanakasangpat matlaang idirapi. Intulod gayam ni Isagani. Ay, awan kadit karbangak amang kita iti pagimbagan na. Nang runa iti may papan iti paksaknan ti puso na. Kasanon, no sisikaruden ti matumpungan na. Ay di pa'y kat. Ay, saan ko lakit di ngay palubos? Ni Sheila ti umawawag. Ay, iso ko matikayat ko ang maasawa ni Janery. Hello, Sheila iha. Nakaawag ka man? Anya? Agbalikbayan ka? Ay, wow! Kaano? Sumangpat ka no ni Sheila. Oo. Daytoyin ti gundaway. Masapol amapagin na sidag ko idakan January. Arabida ka amin akabaalaga. Ay, baliwan nanto ka no ti umawag. Kat ibaga na ti aldaw kan oras a posible nga isasangpat na. Ninto January ti baonaga. Uno, doa kami to amang sabat kan kuana ijay airport. Taka yung gantita, Carmela. Saan pa'y, aday tayo di kusina. Ag kami ako mapay, ngam naglayo na ko na rimwara. Masapol ngagsarita kayo, Parts. Bayam latan, parts. Basta, adagahin paramit ko kan ka. Oh, anya dayta. Kaya't ko talaga doktala di napod na. May ipapan kan siya na. Ang kasano? Pangaasim. Tulungan na kumaamang panunat. Awan mayat nga agsaw kadagiti katrabahuan na. Bawal. Wano may parit kano kadakwada ti mangitad iti impormasyon. Iti isabali may papan kadagiti kakadwana. Nga oray nga ta ikan tayo ti daktila kantidad. Dayta ti saan kong amo. May salang ti amon tayo sa gani.
No sa dino ti pagnanay adan na. Tatang, adan na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Yan ay tanak ko. Nakaragrag sa kasimbang pat manipod pagadalan. Dahil iti class card ko, tatang, oh. Taga nga at iti grado. Kitagmar na. Oh, nagmayada na nako. Ay na. Tatang, nakaragrag sakag. Kat numamentinar ko dahito eh. Ada discount ko, tamay sa akto na dins lister. Oh, kasta ka de. Uwan, tatang. Basta di ko nada kanya. Ay, katsay-saya ati mo. Talaga, say-saya atek. Kat na kayo't inspirasyon ko. Love you, tatang ko. Uy, namaragsa ka naklauna yan ako. Tauray ka sa no arigrigat mo, kat maanduram latta na kita arigat. Good news. Oh. Adto iti address ni Shaina. Good. Ang adakan ka no surutan tayo ton madamdama. No off na. Patasan tang orayan. O sige, ayabam. Agorder ta pa iti 2 rounds. Sige. Patasak mo ti mga iti additional info dya registrar. Saan nga minabas namang ti dijay? Naawan tinatag sa narason. Nga alam ti impormasyon ti tunggal estudyante. Kumusta ka, Shaina? Okay lang, sir. Kasano ka di makasarita ka napaot basit? Ha? Mabalin ka di pasyaron kay Jabalayo? Ala, sorry, sir. Matmaturog ak namin iti aldaw. Nga ure pagbitlahan? Amang, kayat ko ti makisiningad kan ka. Siya gayam ni January. Nice meeting you, sir. Ni Engineer Isagani matikadwak. Hello, sir? Ure makisarita kami nga ro iti manager mo. Kasarita ta ka lang, ure pagbiit. Anya? Awan da ka sa panggapmakan ka. Kaya't da ka lang makasiningad. No? May kari kami dito katwak. Saan nga iti dayta rason, sir? Nga... Please, Shaina. Ulita. Awan dakis nga aramidan mikan ka. Or panggap mikan ka. Dan samet nang itulod keng ka, anak. Ada nga ro, tatang. Nagpilit damat ngamin. Sa anak ko na nakapagkadkad, kaputain pa kadadakmat kini, boss. Kasta ka de. Ngam na saan da kinasarita ni boss? Sana ka sumurod ka dakwada. Tanya ti amo, no dakas ti panggap da kanya. Ay, anak ko. Saan ka bastag talagang sumursuro? Talaga saan, tatang? Ngam, nagtalikak matlatan taamo ni boss ti panangitulod da kanya. Nasayat. No bilang pagkaramidan da kiti dakas, saan dan to makalisi? Ay, pasino ka didagi dya, kastalatan ti ayat na mangitulod kin ka. Arkitek ka no, kan engineer da, tatang. At dan samot sa balya pinsardakan ka, no panggap da anak. Konforme kadakwada. Ni, anya ti kayat yung asawan. Amangan, gusto ti may saking ka. Ay, anda gusto ka niya? Kadakwada, tata? Anda gusto ka niya ka-professional? Ay, Siyak? May sa amarigrigat? Ang agtab-trabaho iti club? Ako nada nga umok dagiti kalapati ang nababati tayag na. Kaya ti may sa professional? anak ko. Sa bagay, ada kayat ko panaknakan, tatang. Ipanaknak ko asaan nga amin nagtrab-trabaho iti kasya lugar. Kat, saan nagpapada? Anak ko, gusto ka. Ada tayo pagsasao, tatang. Ngore ilumulumo ka no itipitak ti balitok. Agrimat tulat ta. Gusto ka, anak ko. Ngam iti panagkita ti sa bali.
Nang ro na dagiti managhusga at tao. Narukit amin nga nagtrabaho iti kasya a lugar. Oh, anya, Pards. Naragsak kan. Adon tinamuam. Amom pa yan ti balayda. Uy, ni sa gani. Anya pa ti kayat mo amamuan. Kaya't ko ang makasarita ti amana. Kaya't ko ang mamuan no iso tinakita ki Jay University. Wan nga pa iso. Saan na natakamat dayta? Sa anak laki di ang nagbiddo ti sagani. Isu idi ti nakadinnong parko. Nobelang Pards. Anya ti panggap mo? Ijayak ti tulong ko kenkwana. Tapno saan na marigatan. Talaga lang ha? Ngem kaya't ko ang maamuan. No anya ti kasasaad na iti biyag. Oh, anya ti aramidam. Uray tamo kong ti balayda. Pasyarakin ton Domingo. Tawan serrek na iti pagadalan. Nakarubuhat ka, madanak ko. Nagdakadi pa panam. Ni, kung naman nakasukat kayo matan, tatang. Agsukat. Napapananda ko ma. Ala, nalipatan yun na Domingo ita. Mapantay makimisa. Uwan ano niya. Di bagang agkabaw kayo. Mabit lang nga rin tagsukat at bit. Diyos ka. Nalipatak pa ikit din. Ay, yapo. Ni tatang kit din. Wata nagsarti ng alugan, iti patok, ti balay ni. Dito yung atati umayan, tinaglugan. Abdagayin pa panan niya, Shaina. Ay, wan sir, makimisa kami kan tatang. Ay, sir, ni tatang ko gayam. Kumusta kayo, tata? Tatang, iso ni Architect January. Ano, imbangal daw yo, sir. January latan, tata. Mariano. Mariano tinagan ko, sir. Pakiydayawak ti makaamam mo kada kayo, tata Mariano. Ay, kastakmat sir. Mapan kayo kanong makimisa? Agkukuyag tayon. Aglogan kayo ni tilugan ko kat makimisa at maten. Tatang? Alakad, agyaban kami latan, sir. Konakmet, January latan, tata. Kababain mo, no January barok. Sa akong ti mangibagbaga, tata. O ala, lumugan kayon, tamapan tayon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ala sir, in libre na kami niti lunch. Kababain pa yan, January barok. Awan na nyaman na, tata. Ang mga namakita na kayo ti kayan ayat yu sir. Dahito pa iti pagapaan yu. Awan rin mga pagdanagam, Shaina. Awan kaya nayat ko. Nga ta sir? Yes. Ay, aday tanti order tayo. Mangan tayon. Kalpasan na, itulod kayo. Ala, saanan sir? Ngamin, grocery kami pa itong tatang. Di January. Anya nga tatibagana? Hello, Pards. Pards! At ka di tayo mo na madamdama eh. Oh, anya nga oras? Mapantala nga siya iti oras ang duduata a serbesa. At dalang ipadamag ko ken ka. Wow Adan sakit good news mo, Pards Talaga nga da, Pards. Oh, sure. Sige, pagsarakan ta. Iti may sa aresto, iti magsaysayabi niyo. Okay. Okay, see you there, Pards. Bye. Bye. Anya nga tati good news ni January. Adda nga tamanan baro a kontrata mi. Ni Sheila na ito. Hello, Iha. Tita Carmela! Ni Sheila daytoy! Yes, Iha. Kita, sumangputak kita Pilipinas intong bigat. Alas 7 di eksapa.
Kasta ka di. Masabat na ka di? Awan iha, ibaga ka ni January. Awan nga min mang sabat kanya, kat adu ti bagahek. Wan iha, awan problema. Ibaga ka January. Agya man tita. Okay, kumusta mo ni January? Kastela ta. Ada ka din asawa na? Sus, awan pa iha. Apay, awan ka din nobya na, wano kayan ayat na, tita. Awan na mo, tawan mo't ibagbaga na. Kasta ka di? Sige iha, mangnamnama ka. Oy, agya man tita. See you soon. Bye. Bye iha. Nasayaan man. Naskan, ama pagin na si Dugda. Kin ni January. Ni Sheila, ti kayat ko ama asawa ni January. Saan kit di ano asino laditan. Nagruna no agapupay matlaeng itiklap. Mama, kasla inururaydak Adnan sana patagay bagayo kanya? Well, Maipapanmanan iti anya ti ibagayo. imawag kanyak ni Sheila. Kat sumagbat inton bigat Manipod, California. Anya? Okay. Anya ko matibibiyang ko no sumangkat. Apay nga ibagbagayo kanya. Awan ka no ti mangsukon kan kwa na iti airport. Kat naikarikan kwa na, adat ti sumabat. Anya? Impanamnama kon kan kwa na. Mama, adasar ko inton bigat. Adamat ni isagani, abili ng pailaag. O, apay adi yung magakanyak ngayon muna. Sakbay nagkari kayo kan kwa na. Sorry, iho. Saan ko na napanunot? Biglaan mat kami. Kasi mat, no, sana masukon. Ay, Please, January, iho. Siya kon ti agpakpakasi at sukunan takuman ni Sheila. Sa balit yung maawata kiti kayat ni mama mapasama kisagani. Oh, anya day ta, Pards? Dadya lakit di Sheila ti idron na kanyak. Anya? When? Ngam, itapay ta na amok ni Shaina. Shaina again? Sa anak ang nagbidot iti atap ko. Idi pailaang, Pards. Amom ka di Pards sa sinarong karak ni Shaina. Ha? Nairanamat arong marda makimisa. Iso ang nagkukuyog kami. Kalpasan na, intreat ko ida iti lunch. Wawa? Kat amom no anya tinamuak. Anya day ta? Ni Shaina tinakanin nung parko ija university. Anya? Wan, kat amom ka di. Graduating ang iti kurso na nga IT. Wow! Agasong dat? Servidora iti may sa club? Ang agad-adal gayam? Wen, kan saan lang nga dayta. May sapa at din lister. Kasta? Wow, talaga. Wen, dayta nga ron tinamo ka di registrar. Dapat gayam kasta ita. Wen, kat ni tatang na. Amom ka din no anya ti trabaho na. O, anya? Agpidpidot ka dagiti recyclable a basura. Ah. Kas ko may iti plastic bottle kanda duma pa Kasta gayam? Among Pards. Tayawak launay ni Shaina. Kat ad-adaman ng arinaam ko. Kat saan ko mailibak, Pards? Sa balin ti marikrik nakpara ken kwa na. Kasla na unag, ipampanunod manak ko. Ada ka di problema. Awan tatang. Adala pang panunutok. Anya dayta. Ni Architect January. Sa palit imadlaw ko kan kuhana. Anya dayta anak ko. Da kayo tatang. Ada ka dinadlaw yo kan kuhana? Lalaki Ambog no anya titignay ti lalaki. Nga na panaggusto na iti may sa babae. Uwan tatang. Mariknak nga da pa naggusto na kanyak. Tapay ka din nagsarsardingan. Aging ka nakasarita na kiti husto. Napaliw kumatkit di ano saya tatawa. Malaksi damay sa kontratista.
Mangisurusuro pa iti universidad na pagkat adalak. Kasta ka di. Wan tatang. No bilang agrayo keng ka, anya ti planom. Anya? Agrayo nga ta kanyak, tatang? Di mo't kasta tinadlaw mo, kinadlaw ko. Wan tatang. Ngam uray pa'y siguro adarik nakken kwa na. Kupik ko paklaangan. Sana ka may karikan kwa na. Anak, Jak kayat, ala isan dakto dagiti relatives, wano dagiti gagayim na. Imposible. Asan dan tumamuan mga trabaho ak iti club. Laglagi pum ko mati papananta ama sa apa January. Pero agbiyahe tanin ton rabi. Mama, Ag-check-in talaangan iti hotel nga asidag ti airport. Taurayan tanti isasangpot ni Sheila. Iti kasta, makainanaka para iti panagbiyahe tayo nga agsubli dito'y probinsya. anya? Bueno, agtali na tayo pa iti agpaknak. Saan, mama? Agsubli tayo dagos. Taado upitinas ka ng asikaswak iti opisina. Anya, Kan may sa, at the appointment ko iti may sa developer. kasta ka di. Agpatakder ka no iti kondominium, kahit nasyak ti may sa nga arkitek ang mga rami iti plano. Nalala. Adakan ka dahi tano, kabaalam ta agbiyahe adagos. Sige. Agdahay tayo no madamdama. Kaya't maturog tayo nito hotel. At least, makainanaak pa'y. Sakbay asumangpet ni Sheila. Niyati ti January? Iso ti mga awag kanyak? Hello, sir? Sir Manen? Kuha, sorry. Jak mairwam ti awag akayat yo ayawag ko kada kayo. Awan na nyaman na kanyak. Pasensya ka na no, nadisturbo ka. Okay lang, mat. Agrub-rubata ka sumrakit ti trabaho. Kasta ka di? Ada ka di bagayo, sir? Awan, kayat ka lang na kumustahin. Ay, okay ak lang, mat. Sige nga Rod. Agbihayak kami na numadamdama. At dalang sabtan mi kan mama iti airport. O sige. Aganat kayo iti pa nag-drive yo, sir. Thank you. Oray sa kamat siya na. Take care always. Bye. Bye. Ala. Umas asidag matan tirik nakkan kwa na. Anya ti kaya ta sa una ito eh. Ay, tala makarik na iti kasto iti may sa lalaki. Saan? Iwaksik na ito marikrik na. Sa anak amay karikan kwa na. Apay anak kaululi magkaiho. Amang ano, agtuglip ka no saan ka nagsasao. Anya ko matibagak mama. Kan nakakonsentrate ak nagmanmaneho. Nang ro nakatrabi eh. Wan mat kiti Iturog yung kat din. Nawatiwat ti biyahe tayo. Sana bali, ta mabalinta nga iturog pay laang indon sumangpat tayo di Manila. Sige. Iturog yung kat din. Saan da kapag danagan? Narwamak ngagmaneho nga ore awan kadwak. Sa may isa, adamat music mani political stereo. Ay, among iho. Ad-adda apimintas ni Sheila. Ta nagsan iti latest picture na kanyak. Kasta ka di. Sorry ma'am. Not interested with her. Apay kasta. Sigod mat a friend kayo kan Sheila. Nagkaubigan kayo pay. When? Ang amjak na gusto ti garaw na idi agbalasangin. Ay, unay daytan asaom anak ko. Sorry ma. Kat, asino nga rod ti kayat mo? Awan? Mga no, mga sawa ka iti sisikarudan. Anya ti kaya tiyo mama? Agtuloy tayo di Manila no agbeltata yan. Ha? Mga numaragre nga kadagat ibagbagayo. Kat maidong partayo pa eh. Ay, Diyos ko, ala, saan ako nagsasao? Diyak kaya ti kasto eh. Nagsapulak ako niti sa bali pagluganan tayo. Ania,
Dahil iti maibagak mama. No panggap yu ay asawa kanyak ni Sheila. Sorry. Ngamjak kayat. Janery, Ulitat mama. No kayat yu adumanon tayo ija Manila. Saan adag iti makarengrang ti ibagbagayo kanyak. pada kami dito yung Manila, Sheila, iha. Kasta ka di, tita? Nag-check-in kami. Good, tita. Ket no mabalin, ag-overnight tayo pa ila dita. Sakbay nga agbiyahe tayo nga agpa Ilocos. Saan ko ang masungbatan, iha? Ni Janery ti pagibagaang. Tita, masapol ang makainan na nga umuna. Sakbay nga agbiyahe tayo. Siya ti makaamo iti hotel. Sige. Pagsaritaan mi dayta. Ay, makabanog tinapaot a biyahe. No mabalin, aginanaakpay ko madita Manila, tita. Mala, kasi tinakunak, kasaritam ni Janery. Okay, tita. Kasaritak nga ron. Agamada iti may sa kwarto. Sa nabali, ibagag tulatan. Maamuamin ton bigat. Okay. Sige, tita. Saan ako na makaawag? No, agtay-tayabon ti aeroplano. Sige ha, tita. Bye. Bye. Kasanong ata, ama pagin na si Dagko da Janery kan Sheila. Agdaldalos matin dagiti utility men. San kami pa ilang agawin? Aging giti sa namadaanan ti oras ti off. Makatutulog ako. Kayak pa'y asuyab. Ada nag-text ni Janery. Pasahan. Nakaawit ka ka din, China? Text back ko ma. Ha? Sige, text back ka. Adeta. Orayak di text back na. Umuamutan. Sungbatak man lang. Oray tawan mat customeran. Ano tati ba ka na? Hello?